bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada hasan, sama ada sahih, sama ada gharib, sama ada maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, sekarang kita pi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka